I ćao svima i dobrodošli još jedan video iz Ane koji ne zna, ja sam Ivan i dobrodošli još jedan na moj kanal. I ćao svima i dobrodošli još jedan video i danas za vas snimamo... Evo dobro. I... moj lažni Figaro. Evo ga Figaro. Ja. I čao svima i dobrodošli još jedan video i danas za vas spremamo toplo I danas za vas spremamo toplo hladno, znate onu igru da se nađe i ja... Tako da ja objasnim, ovo je pravila. Pravila je da sakrijemo javno malo neku gumicu i da mi govorimo da je hladno, ali da bude toplo. I onda da nađe, ako ne nađe, onda idemo opet iz početka, znači tako da... Da, ako se predamo, mislim. Tako je, ajmo da predamo. Evo sam tu, tako da sačekam da on sakrije. Evo, gumica... Tako da priđemo na stvar, ajde. Čekaj. Se nismo ovdje, čajem se. Može. Da zadovoljim im Ivana. Ajmo. Topla. Ajde. Toplo. Toplije, hladno. Dobro, ne. Ajde. Toplo, hladno. Hladno, toplo. Ne znam ti. Hladno, toplo, hladno. Hladnovato. Pingvin mali. Pingvinčić. Hladno. Toplije. Hladno. Pingvinčić jedan mali. Pingvin. Topla! Pokaži gledalcima gdje je bila. I prališli smo sad. Pokaži gledalcima gdje je bila. Bila je, evo tu. Naše radio to dole, tako da... Idemo na drugu. Ovo je mali time out, tako da nastavljamo. Može. Kosa. Ajmo, idemo. Imaš. Snimam. Ladno. Ovako. Ladno. Pingvin. Toplije. Toplo, vrelo. Toplo, malo. Ladno. Toplije. Ladno. Aj ti drži ovo. I snimaj me. Ladno. Aha. Našao. A daj bre. Idemo na treći. 1-1 do sada. Tako da vidimo se poslije. Ćao. Da, brate, polazo te prošlo, on još sad. Može. I krećemo. Ćao. Toplije malo. Toplo. Hladno. Toplije. Toplo, vrelo. Hladno. Mogu da spod? Hladno. Nemoj. Što nije tamo. Džaba se penješ kad nije tamo. Ne. Nije tamo. Kako je toplo kad Ne nije tu? bre. Gde? Ne bre, već. Joj, mnogo toplo. Znači, samo da otvoriš naše drugi orman i tamo je. Topla? Dole ili gore? Ovdje u sredini, Sardini. Evo ga. Idemo da A nećemo jesti! Tako da, idemo kod komentariša. Čekaj. I čao svima i eto, subscribe-ite se, lajkujte, komentarišite, šerujte, delite, šešina. Ništa.